Talatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan tong agbisin ti asawa ana diskarte? Tampok dito'y programa tayo. Talatibyan! Ay, sus! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apa anak ko naman nagalas tilanga na. Ngamen, kaslauong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kan ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Iso nga rod matikinayat ni Manang mo Carmen. Kan, saan mo't anataar day alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Hindi mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakit? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i JJ, Lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak namin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkagda. Kat at datangdan ko. Ingatang kumatan iti makmakan Ay na, dayta katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro. Tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumatan amakan dito'y balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Uwin nga raw. Di kay mapukpukawan iti kanain. Kanayon lata nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaan nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababain sa amat no sakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Ken lukatan nyo ti refme. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na. Ay, napunong agpaiso iti makmakan na iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods, adda pa'y fresh milk yaw. Wan tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talaga iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di taref. Anya? Wan, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay, at daman imutnan ang makmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw, Lala. Awan ka day, ti may pasango yo ang merinda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga asawak. Anya? Ay, nagdakkelan na bagay. Ngam awan matgayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw.
Saan mat anapan nagsapul iti panggadan ti asawam? No di kat napan nagpadakkel iti bagi na Jem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay nga ganat ka nga agawid talakay. Ijay talangin balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lala bakad. Kita ang timasal ko. Di makkel manang gaputa naggapu aki JJ. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkel dagiti muscle mo. Ay no, at timaer ka. Dito pay bakad. Kita ang pay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo, lakay. 6 packs ako nada. Ayun bakad. Kita ang pay ti trisip ko. Nagdadakkel siga. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Dito pay lala. Kita ang tibay sip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga, lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, gayam bakad. Mabisinak Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti bitaminam. Ha? Manang Carmen, kaslasan ang maibagay tinagan ni Leon nga asawam. Ha? Apay anay bagam dayta, ading lala. Saan ka de ang nagdakkel ti Leon nga ayok? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang kumaanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man aguy-uyaw di talala. Sa anak nga aguy uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti masel na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Ah, day, si kamagayam Leon. Wen tatang, at iti sidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan nilaon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaam ngay dayto akar ni tibaka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang, tatang. Ah, Nagadutin dadabi ngay ko. Isungay kan kayo matin iti sidain nyo. ay na, agyaman kami kinitatang yaw-yaw. Ay, una yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan ang yaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ko? Awan samat ang timbati masidaan nyo akarnit baka. At da, tatang. Agarup 5 kilo akarnit baka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Ngay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Aniya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko maamapan kag sapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? At damot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Aniya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anya manan tikat katawaam di talala.
Ni Manalyon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kwa na. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Nga mabay akat katawaam. Ay na, tatang. Nagalas akitaon tilang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Mm. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Ah? Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Naibos mo't adagos ang jilakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta. Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisursur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ni, apay nga itod mo amin kanyak day ta kwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwartam Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam. Rumwarak mo't la adagos. Imutak mo't lato'y labba. Anang ikabilak itinatang. Ni, sa dino ti papanam? Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sak mati inayabantang agparti iti kalding. Kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon. Takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katanda ah. Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may. Tanagagat je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga ah. Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jak amo no sa dino tinapanan na, tatang. Ah, Saan mo't anak pakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay jem anak padakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn. At damot imot mo aram yan tam. Mapanak agkarpintiro, nanang. Kabalampay ta karpintiraw. Wen nanang. Nalakalaang day tangaramidan. At amin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa akarpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kong timang rugi. Kaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kasla mo mat amin na naklase ti trabaho, Leon. Saan mo't nanang? Basit laang tinasursurok. Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Agyaman nagtasimmangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanyak. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita ang daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo.
Ada muscle na. Un alala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, si Kang ti katauran dito lugar tayo. Un gayam lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay. Awan ti igatang ko iti kanunta. Anya. Mapan ka pala umutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinay des aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang, at da kayo umatgayam dito tsindaan. Wen baraw, umay kami makitsinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang, umayak makitsinda iti abastumi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At iti limagasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay, sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot ti sidain ta. Ay, katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang talakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyang. Saan ang maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simrol kaklatan dito balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Kapag naglugaab ka ngay. Apayan na nakaw. Nagapa kami ka ni Alex. Anya? Apay ngay. Awan nga minan ti maisang. Kun may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Hindi wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy. Ulitak manen taimbagak idi apagsasao Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas talatibiyag. Ay, Amukon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabsog ka. Anya! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan to ngagbisin ti asawa ana diskarte. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyiser. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.